Pemirsa, selami langkungan petang bulan, update harian kasus COVID-19 serta kaudar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pasar. Nanging sesampun medalnyane Perpres nomor ulung dasa kalih warsa kalih tali kalih dasa, update puniki nenten malih kawedarang. Parindikan inucap kebausang oleh juru bicara GTPP COVID-19 dan pasar Dewa Gederai. Dan mausang pendataan kasus Kantun Raja Kemargiang, nanging wantah nenten kewedarang ring update harian. Data kasus sampun kasobiahang ring website. Kramal sanejagi uning indik kasus COVID-19 sidang rerah ring COVID-19 dan pasar Sip City. Dane taler latarang medalnyane Perpres puniki raris pacang wah wastan GTPP dados Komite Penanganan COVID-19. Nanging dan pasar durung jantan ngemargiang, mawinan durung wenten petunjuk teknis juknis miwah petunjuk pelaksana juklak saking pusat. Deurai nugesang ngantos mangkin paiketannyane durung wah wastan GTPP COVID-19 sane kawentuk anutin keputusan pemerintah pusat sane sadurung nyani kewastanin Satgas. Rau mangkin paiketannyane kantun nyantosang juknis miwah juklak majang GTPP ring daerah sangkaning durung wenten juknis menados indik amongan kantun Kemargiang Skadidumun. Asmara Putra Bali.